Richo hidi ingleng ronglong arnam paro club atum pen kipipon Karli tang joising bay memorial for football tournament ang dungkitipon labang song dungkiti football ko patupon along harogat ang jok FC la pen tifu FC atum ang bongsi patupon alhisar puaman pen MP Horen Singh bay ML Bida Singh ingleng board chairman Agustin Tramsa board chairman rong kipi atum chetong dul. নামহাৰো ক্লাবে মোৰ হাতত এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছে গতিকে এই স্মাৰকপত্ৰত বহুখিনি আঁচনি বিচাৰিছে আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে গতিকে মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য বুলি মই ধৰি লৈছোঁ কিয়নো আমাৰ আজি এই খেলখনত স্বয়ং স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত আছে গতিকে এই সুযোগতে মই ৰাইজৰ গীতাছে বা ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত অপেন ষ্টেজ মোৰ MP ফানৰ পৰা এই 2022 MP ফানৰ পৰা মই dakpini richo hidi ingleng arong Karli tang joising be amen pen football ka pathu pinyang dong etilo pen mangso ke pathu long ke dipu FC la pen hauragat FC among si jepate lo la pen khela mesen lo dak huri bhong abe pin player satong bong tame thang kacho bhong huri abe ase dak penang arat tum tame mangso ke pathu along nang kelang tum nang lang dona tum do ase ning samolon nelita lasi la somai long wang pen nili nang lito media hoi kanung je kangtung lah lo non ke wang ji ningkan suri hini dan ningkan ingkoi rahini 2022 langsung Ingraji ningkan mi New Year aparman Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahaso arat pantame nilihin pen monsam ke doji pan lapen kacing thurahin anso se ke paprang thuji pan ning isi kenkam isi pen dosi itum Karbi Anglong araje tame paprek panlona usinili doan arat pan solang do arat pantame chuning rilo lapen isi ka chuning ri thu abang la helo itum chini lo pirthe atomon memedet ke la awur ke do jone corona so covid-19 lasi nilina to media pen ka chuning ri kangtung bang la helo je komane according jira bang yong si corona ke supen ke jokji adwai abiji en elang polote vaccine en elang polote prabjin pen nang litum kedu ke thak adung thebok het bangso health center long dampen corona vaccine bang en pon nang ji pusi chuning rilo la penon langnam et polote asamang bong ke Karbi Anglong si pa phidun chalang bangso vaccine ke en percentage ke lasi ke bang jarni prabjin pen badu according jil thame vaccine ke en e bang do polote health center long dampen vaccine em dam non pusi nilihin pen chuning rilo lapen ke bang ji aning kana bang ke Karbi Anglong lo ke dam tang ning kan pliso se apajak
মানে মনসাম পেন কেদু কার্বিআংলং আরা ডাক খেয়া বে জাতীয় বে ধর্ম বে কাদ্দু কবে খাই তামে নিং সিবেট পেন যে টিম কার্বিআংলং tuliram doktor tuliram ronghang nang kejapon pen kaching thura muke klem ke damalong koson manang cerap duna sonsi ke wangji aning kan tame la son thak thak ake cerap acheto ahir jume nang pidun wer pupuning thesi nilihin pen kadu ka werat pan puthot sengkan kimi ningkang sama kardom pipa jerik lo kardom sar mo pen arnam pharu club pen nondam nai pidun do labang solong bpc arnam pharu pen nang pidun dak la so ke pathu aklam long boundary wall ta do la pen open space do la pen hala hem thur মানে থিরি এলং তামে বাউন্ডারি ওয়াল নাই পুলাসি সবাংকে ওপেন স্টেজ বাঙালি এমপিয়া স্কিম pe namet dengpon po lage chak alo la 2022 ang bongsi lage tang po muning ke pathu aprang ke dak el tong open stage silong po son tak thak si MLA ke hai tame bang alang li phan pen MLA la so local area development phan pen dak fill along boundary plus hala thiri along tame boundary wall pipon pupusi lamchak ji pipon elo vaccine kon person ase vaccine on ko ke east karbianglong bang chet west karbianglong bang kom chela sa 70 cross elo 70% cross elo na sidolang men ke hills terrain aposi la health worker mane frontline warrior tom tame kedo ke dam katura do gari ke lenguni thai akeng phenlok ke dam nang langroi khat bani lason ke do jone plus awareness campaign dame inglong alu ke do inglong aju ke do ara tumangai so awareness campaign atumon bang kelong le joine si alang ni tum chiniu elang same non ilutum theklong lo non la third wave bahut omicron la so variant ke bang pen ke ilutum pir theng bong name non alo pinana country ke lockdown do elo even india lo tame maharashtra ason karnataka ason bang ke mane ka spread bang chat pik la si ta kopai me asam along bang non ko ke corona la so corona mane omicron variant bang ke nang dudle lang la si la so nang dudle aprang ilutum kado ka we tame la so jitu covid protocol ateng pen ma social distance lo mask ka use la pe hand sanitizer la so ka use bang ke kenang chot la se kado ka we rat phan tame nili chuning ripon lo se ke bang yar ni por bang ke je corona mukto corona free at district pen chong pon je phan bang ke kado ka we ara tum nang cherap dun lopute ilutum bang so kam tame deng pon un po Matejong ni 529 ar ni Duar Bagri MSC constituency angkang Nitro Mini Stadium along local MSC Mate board chairman MSC Richard Tokbi amethang jungjung pen hemepi hemepo atuma phan bekar omkeron pon pusin nilituma pherangke almost 80 pen berta nanglo Bekoi Duar Baguri arat along itu kacing hon nai tum imipi tum fan aprang son kiron pon apipin ini fan alam kina pachini si non adu kini tum imipi tum afan an ache alan tum kachinam ji fan sami awi mo penal tum theglong lo sarpi tum si keban latum afan ari e abe kachera ponji fan kachera fancy tum munthalo munchilo ni tum kachi mai pensi je non du bangke kang sama dinang le po musuri pa apen kumbole pa itum na tum han panong si non du bangke alam tum fan le hemipi tum fan le tum piluna the alam tum hirzumi hepiji nang pidunji kadok abe fan tame asor kardom alam tum hirzumi tum kata o e asi itum non du bangke himipi tu hasil kumpul kampon Tadi departemen pen siron mo nang liyong yung siron bilosa departemen pen nang liji la pen non dubom an same nili tame methang pen akhi pen ajak pen namsi ajak ke lason si rong tin on people ate government pen kipi ke pak koron ni partom lason si people mase Tadi pini ko an bag amin kan rol iko sa dake only daithor pen taradong polling station pen nasi daithor pen taradong polling station ke la only around 100 plus on long alo nara sor yun dak dai thora de so to nalimen ke thani gim karen
tangte la nali pilu dun pakai nali ninga kon bak arong lo Arong lo. kon arong lo ti Arong pik lo. pilon tela lang li phase suru ji em isia ke hai Rupar pik paula. Anso sege klem tek dia phanta. Akhir jume pidon lo. Lapen ke kirota pipar pik lo. Northern Range Forest pen tolamara angkang kang hoting pi kenep tung long. Bang sonsi rutin sonsi ni tu patuwi da range pen mitangari pen sita range gari ari pen sita mitangari pen sita ni tu petrolling dami la pu dalam mara arlo na tu lampen penanga por la pu dalam mara arlo ni tu along humriam lo humri dam derapi along prai badi hini malam itu pu malasia na dam ma ada tengpi ingsom ini tenggang long tenggang long lo peramban loke di tum adu ngarai muni dui muni pujiam lo masa muni ke bang teknologi lo asin di tum truk puri la truk bahara kudisi tu ya jo matsi ni tum dang man bandel lo pen res lo man agak tengpi bang wandikan แต่ละซอสแห่งปีบ้านนางเลยตุ่ม department ห้อยเป็นซิดปอนอีกแล้วหรือเปล่า siswam lo ซิดบอมเหรอ siswam lo ตั้งแต่ละซอลองก็อันดัก ini ke la ingsom si bang ke la ke tita supang se la pen la gobrel ti la ke komneta lang si babi ambil si ingsom si bang ke la ke bogi boma la pen ke bonsum la banda 60 70 bag di gobrel Rongkang konsistensi ke parlo harnlo krop pathu aklam malong football tournament ang dong kiti pon lawang song dong kiti amai long MP Horang Sing be alui sarwa man pen chitong tun I'm nong rong thang MSC football tournament Joy Sing Be dapen sekarang tidak Sonia Joycing Day and Sonia sekarang hampir corner football tournament আজি সুরাটৰ খেলখন ইতিমধ্যে সুন্দৰভাৱে সমাপন হৈছে গতিকে এই সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰাত আপোনালোকে কি সহায় কৰিব কাম কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক আমি আয়ন বিভাগৰ ৰংখাৰ যুৱমঞ্চৰ তৰফৰ আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আমি বঁটা বিতৰণ কৰিব ওলাইছোঁ কোনফালে আমি বঁটা বিতৰণ কৰিব ওলাইছোঁ যিহেতু এই খেলখনত ভাগ লৈছোঁ ইয়াত ৰখা হৈছে থাৰ্ড প্লেচৰ ব্যৱস্থা কৰা ৰখা হৈছে গতিকে মই এইবাৰ বঁটা বিতৰণ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত মই আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ lasi ke hai bangke North Hongram sai pon lo মই থাৰ্ড প্লেচ উইনাৰ অফ থাৰ্ড প্লেচ থাৰ্ড লেভেল ফুটবল চেম্পিয়নশিপ Wonhat Langso Wonhat Langso Rugby please give a big hand for the winner of third place third level football championship 2021 Nasional Kadar Community Tadamita Kanita Joycing Be Lapen Kanita Sikar third level football championship the winner of the